thina ke njengeZimbabwe community in South Africa sikhathazeke kakhulu ngalinto isenzo esenzakeleyo ushaqisa igazi lokho kwenzakaleyo. Siyakugxeka kakhulu ukuthi abantu balungise indaba zemizi yabo ngesibhamu, ukuthi umbhobho kusuka sekutheni abantu bedubulana. Siyakugxeka kakhulu. Yikho ke ilizwe eselikhiphayo lisiya kuzakhamuzi zonke zeZimbabwe, izalu zeZimbabwe ezihlela lapha eSouth Africa, ukuthi kasingasebenzisi izibhamu ngalindlela. Abantu abasebenza ngezibhamu emsebenzini, isibhamu kubumbhobho kawusale emsebenzini kusefu, ungabuyi lesibhamu endlini. Lawe nxa umkakho elesibhamu angabuyi lesibhamu endlini, isibhamu kasihlale kusefu emsebenzini, ahamba ayesithatha emsebenzini ngoba usebenza ngaso, ngoba ukuba lesibhamu endlini kuba yingozi, ngoba leso sibhamu lawo osibona nsuku zonke kungenzeka kube yiso esikubulalayo. Yikho ke siyanxusa ke izalwane zaseZimbabwe ezikhona lapha eHillbrow ukuthi zincedise imuli leyi. Bayafisa ukuthi bancediswe. Kuzaba lenkonzo yokuvalelisa ngoLwesihlanu eKings and Queens laphana eDoroffontein, then imizimba yomthathu isiqhuma ngeSabatha isisiya ekhaya ukuthi bayebekwa ekhaya. Siyacela ke ukuthi abantu izalwane zeZimbabwe njengoba sike safaka kuma-groups ethu awe-WhatsApp group ukuthi abantu basondele bezoduduza umndeni njalo bancedise ngalokho abafisa bancedise ngakho, ikakhulu indaba yokuthi i-transport yanele bahambe bayekhaya.